worship you, my Lord. You are worthy to be praised. You are the Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. But before we close the service, can we call on Mamu Jonas to come forward? Mamu Jonas Pambili. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Mamu Jonas, Mama Pambili. We worship you. Amen. Ik heb gepreekt daar bij die begrafenis, daar bij die babetjes begrafenis. Amen. Hoe mama wat in de is dat. En die mama zei, ik ga komen. En vanochtend zijn er man hier zo. Als ze bevrijd zijn met haar woord gebehouden. Halleluja. En ik geloof vanochtend, dat kan niet uitgaan. Dat kan komen voor het doel hier naartoe vanmorgen. Amen. En dit wat we gekomen met vanochtend, de apostel gezegd het. Gaan die Heer verlichten. Amen. Kijk naar van de Heer. Want we ook, amen, roepen bij de jaken en zijn vrouw. Amen. Kijk naar van de Heer. Die Heer heeft hem aangeraakt. Ik kon niet geloven het niet. Amen. Maar vanochtend kan hij naar voren staan. Kom eens met die Heer. Kom eens met die Heer handen klaar verwoorden. Kom eens met die Heer handen klaar verwoorden. Amen. Daar zijn we gelukkig. Amen. Daar zijn we gelukkig. Amen. We even vanmorgen zeggen. Die gave van God het geopereerd in Boysons Park. En God heeft me gebruikt. Amen. Om iets te zeggen van iemand wat accuraat was. Amen. Op zijn plek. En vanochtend de Jenny. Amen. President van de Heer. Amen. Zit jouw zuster met twijfel naar haar hart. Zit ze vanmorgen. President van de Heer. Amen. Met vraagteken wat ze niet kan beantwoorden. Maar door jouw tegenwoordigheid die vanochtend kan je naar voren stappen. En dit kan bevrijding voor Kelly zijn leven brengen. En dit kan van de morgen van Kelly, president van de Heer,
vrystel van alle probleme, alle omstandighede af. Terwyl jy nie vanmorgen net kan kom staan en van die apostel vra om te bid vir Papu Jonas en Mamu Jonas en van die evangelist vra om te bid vir die Vister familie en die Here gaan ons seën vanoggend. Die apostel gaan bid hier vir die Jonas familie en die evangelist gaan bid vir die Vister familie vanmorgen. Masithanda zeThixo ngelixesha ngasiza nomama notata bathe basihambela apha enkonzweni. Jehova nento zonke ukuba wena bungekho, Jehova kwenhliziyo zabo bengekho kusasa kule ndawo. Kodwa wena Thixo wenzile, Thixo isithembiso umama besenzile kumfundisi baza kuzihambela apha enkonzweni basifezekisa kunye notata. Siyakuthandaza ke Thixo nini into zonke Jehova Jireh, uThixo kwazi ukubonelela kuwe Jehova ozaziyo imfuno zabo, kuwe Thixo oyaziyo imeko yabo ekhaya, kuwe ke Thixo oyaziyo Thixo into abayisweleyo. Kodwa Thixo iyonto kuyo yonke into Jehova sinothi sizibalule imiphefumulo yabo. Thixo mabanikezele kuwe imiphefumulo kuba wena uthi Thixo elizwini lakho masifune ubukumkani bamazulu kuqala. Uzawuthi wena wandule usiphakelela yonke into esisweleyo. Yolonto bazile kusasa nje bazokubonakalisa beza ngaphandle lapha esifufweni sonke zonke bazokumathi kokuponisa ba Thixo basweleyo kuwe Yehova siyakuthandaza Jehova Jireh banike. Yes Lord. Abakusweleyo banike abakufuna banike Thixo Yehova lonto bathe bazifuna kuwe bazoyicela kusasa bonakalisa kuwe basweleyo bafika bafika zako kama na Yesu Kristo. Amen. Die Vister familie. Amen. So ek sal graag vra dat die Vister familie na vore sal kom. Die familie, die Here seën julle. Ons as mens verander. Here, ons verander met verskillende gesindhede. Ons het verskillende gedagtes. Here, maar U bly dieselfde van gister tot vandag tot in ewigheid. Ons eer U, Here. Here is hierdie familie vanmôre. Ons bid, Here, van die kinders af tot by die grootes. Ons bid vanmôre vir die kinders vanmôre. Ja, U daar gehoorsaamheid moet plaasvind, Here. Laat dit dan so wees, sodat die heiligdom kan feesvier. In die naam van Jesus. Baie dankie, Here. Baie keer voel 'n pa is nie 'n pa as kinders nie gehoorsaam is. En ek bid vanmôre vir gehoorsaamheid in die naam van die Here. Ek dankie vanmôre om dat kerk toe gaan, wat nie ons in die hemel sal bring nie, maar ons wat gehoor gee aan die woord van die Here. Ons wat glo aan die woord van die Here. Baie dankie. Ek weet, Here, dat U gaan vanmôre U wonderbaarlikheid openbaar aan hierdie kinders. Baie dankie, Here, vir 'n man en 'n vrou. Here, wat besig is, Here, om U naam op hoog te hou. Ons eer U, Here, dat U hulle gebind het, Here, met 'n band van eenheid. En ons band, dat bid, Here, dat U Here dan liefde aan hulle sal gee. Baie dankie dat die krag aan hulle wil openbaar. Die feit dat U, Here, die hand van gesondheid oor hulle kan uitstrek. Ons eer U daarvoor. Here, want die woord sê, soos jy glo, so sal dit wees. En baie dankie, Here, dat hulle geglo het. En omdat hulle geglo het, Here, het die wonders en tekens in hulle lewens geopenbaar. Baie dankie, Here. As dit nie so was nie, sou hulle nie vermooi gewees het nie. Mondes ons môre miskien 'n begrafnis gehad het, Here, in die familie. Maar dankie, Here, vir die hand van bewaring oor hulle lewe.
Ons dankie dat die vyand nie kon regkry wat hy wou regkry nie. Here, want die vyand se planne was om die familie te destrooi, maar ek bid vanmôre, dankie Here, dat die hand nie te kort was om hulle te red nie, die oor nie te swaar was om te hoor wat hulle begeertes is nie. Baie dankie Here, vir broers Here, wat jy reg oor die land was, wat vir hulle gebid het Here, sodat hulle weer eens môre hier kan wees. Baie dankie Here, die hand van bewaring is vir ons genoeg Here, en die teenwoordigheid is vir ons genoeg. Baie dankie, dat die verder Here sal opereer in die naam van die Here. Here, dat wat hulle met woorde so middag Here, ek bid vanmôre Here, dat er wel mense was, Here, wat die val van hulle verwag het, Here, wat die dood verwag het in hulle lewe. Ek weet Here, dat die vyand het 'n uitklap gekry, en die naam van die Here is ons meer as oorwinnaars deur Christus Jesus, wat ons almal vanmôre die krag sal gee in die naam van Jesus. Ons eer U daarvoor. Amen. Sister vanmorgen, maar Here, die is môre die antwoord van elke vraag. Ek bid Here, ek kanselleer elke siekte, ek kanselleer elke magte van die duiwel, ek kanselleer elke gedagtes, ek bid 'n dubbelmatige seëning op haar lewe, Here, in die naam van Jesus. Here, dit is hy wil bereik, welke kan die moeilike krag gee. Dankie dat U alreeds as so dubbelmatige seëning seën bekend vanmôre, laat haar aan vanmôre. Here, mas jy stryd alleen stryd nie, maar mas jy besef Here, dat jy moet met in die Here in stryd. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Kom ons staan vanmôre. Ek sien die man se oë is toe. Amen. En ek sien die man van die seentjie beweeg hier tussen die banke. So kom ons asseblief terwyl die offer sal neem en ons sal pastoor. We worship